Ngibingelele kuzo zonke indawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu ke indaba ke laphana wengane zakwethu la esikulethela khona izindaba zabaculi bakaMaskandi ke laphana wengane zakwethu. Ukhuzane umfokaMpongose useshayeke ihlombe ke laphana shayela umfana umenzi ngenkathi embona eperforma komunye umcimbi lapho khona acule khona ingoma kakhuzani. Ubhale kanjena uthe ngiyakuzwa lapho uma uthi ngavele ngamnika ubumbano kuMaskandi sekuyisikhathi sokuthi manje indaba yokulwa iphele ke laphana wengane zakwethu. Lawo amazwi kade eshiwo ukhuzani ke laphana ukukhela inkulumo yakhe ke laphana wengane zakwethu ayibhalile ke laphana ku-Facebook. Kanti siyabona ke nabalandeli bakhe lapha ku-Facebook wengane zakwethu bayasho ukuthi ukhuzane udinga ubumbano kuphela njengamanje kuMaskandi. Into enhle kakhulu ke leyana wengane zakwethu nathi esishayela ihlombe. Ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ake sidibane laphana kwi-comment section yezwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile ucinzele subscribe cinzene bell ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta ivideo entsha. Si-channel siyabonga.